zdravi bili i veseli, jer 100 godina. Mala chiquitita. Mala chiquitita, mala chiquitita. To pere kuja ovaj. Motorom se skida, dugo i polako, zato sama milutina. Seks. Slamo, brate. Moram se izviniti, jebi ga. Nisi baka prase. Espanjo, eskadrila, odvaljeno od belog vina, moja mala senjorita. Cijepaj. Pa se izljubio, tako? Izljubio sam se Buraz, ali... Znači, meni smo GG. Buraz, ste do kraja bili, a? Pa šta smo trebali s tobom u sobu, je? A bukvalno, trebali ste Buraz da vedete sa mnom gajdi. Bog da mi preživimo. Pa kaži koliko je sati? Ne, fakat je poznat. Pola 11. 36 minuta, vrijeme ugodno je nama, tako sa spremnica. Kaos. Sada spavo. Ništa ljudi, gledamo, ovdje smo snimali vlog kad je bila osnovna ekskurzija. Hvala što ste došli ovako velikom broju. Koliko je? A brate, samo je mesa, brate, bilo 8. Ovaj momak koji je samo spava. Jo, znači pravi ovako. Znate, zamisli se ovo. Znači imaš ovdje ovako pozu jednu, drmaš glavom, ovo te ovako ovaj fazon ovako. Otkrio sam, brate, neku, ovako sastaviš ruku, a sav se ukočiš. Čovjek kad smo zaborali na prošloj put. Pa što si ja? Šta da snimam? Za vlog. Content, Buraz. Da, ajde za vlog. Pa nije slika, izgubili smo čovjeka, onaj tamo je kriv. Kamaraža. Joj! Znači, malo je palo. Kako je čovjeku dobro, strašno. Daj ti jednoga za mene. Prvo, znači, moraš uzeti vode. Neka sad gleda ovaj, gledat ću mi reći, ali jesi retardiran. Aj sa njim zajedno. Vidi dobro, fakat, ali ovi fazor. Di jednom, a? Di jednom, di jednom. Kako pristiš? Ma ni na šta, druže, ja sad na podu spavaju se ništa, znači svaki sat vremena se bude strašno. 3 i 40 ima Još 6 sati. Znate, znaš koji skip od spavanja gleda ko se, znači, prvo, ili sam se uvrla, imam osjećaj, isto neko ono, ovo je ovako lijepo. Još sat i pol, sorry. Barba je. Na svima je. Zaboravio sam hodat koliko se vozim u autobus. Hvatio sa zvezdica 5. Puk smo 90 eura. Ništa mi nemamo. Cijepaj mala, cijepaj. Bitno da je voda tu, brate, voda na česmi slana. Znači, dobrodošli u Taletovu kuhinju od našeg gradonačelnika. Aj, vićemo. Prvo stavite onako vode sa ovim, po mogućnosti sa ovim domestosom. Šta si tipu? Domestos je drugo. Domestos, soap, okej? Okej. Znamo se porazumiti vamo. Ovo mrdneš ovako, zato jer se dezinfikovu kontaš. To pere kuja ovaj. Znaš koliko je dobro? Imaš bijeli luk, kontaš, da se pripremi za kluba. Šta si uzu? Bijeli luk, da se pripremi za kluba. Sve dok ne eksplodira nije dobro. Ovo što roka, to znači da nije gotovo. Ako prestane roka, znači da je gotovo, a ako još uvijek roka, znači da nije kraj. Niko ne razumije. Otvaramo vegeta, ovdje skontali smo da je vegeta. Joj, šta ja moram jest sad? Brate, ne može da se tiče vrata nikako, izvolali smo bravo. Klime bez klima se na pleće dodatno može dobiti. Ide li to? Ide. Kuham ide. Uzimamo jaja od 5 maraka, 6 jaja, znači jedno jaja. 6 jaja, 5 maraka. Dobro mirše. Pravo ako košano, sad ih izlegla. Koliko će ovo zagoriti? Inače pravimo jaja bez ulja. Tako treba tavetova kuhinja. To pere kuja ovaj. Vodite me kući. Aj snimaj ba, znači nismo pesili, znači pokupimo ovo za sobom. Ovo ćemo sad odnijeti na plažu ribama. Oca je to fazon, znači, a izvučeš kako? Dobro. A još jednom, samo jednom. Dobro mirši ova sput.
ujem. Osmrdeo, jaja. Mi smo se vozili 26 sati. Nismo spavali sad. Nego smo odlučili da pravimo supu, da pravimo ovo i sad idemo da se kupamo. Brate, da jedem, tražim. Sve izoli traka da se skupa. Brate, izoli traka. Sve smije, znači. Brate moj, mi kad imamo pare, mi kod da živimo zapite, jedemo nudle. Ljudi, inače ovo je 1 euro. 1 euro, 3 eura na udle. Ne bi bilo zanimljivo da ja sad odim u restoran snimam. Aj, vidit ćemo. Aj, brate, da pomisliš, aj. Nemoj, a što toliko smrdi? A daj pa. Dobro miše. O njao! Packa, molim. Pa džaba pukli 5 eura, mogu smo gita spojiti. Aj, dobro je, druže. Ovo je od bubice magnet i kašika. Sad to upali svjetlo, ne moramo kaficu staviti. Pozdrav za cijeli Balkan na Let Crew. Ljudi, jeste grad li mi je dobro? predobar. Znači, grad je... Najjače da je dobar. Ono svakodnevnica. Hello girl, tonight is the best club. Aj, vidit ćemo. Daj jednu da cijepim, aj. Živi, zdravi, bijeli i veseli, jer 100 godina. Aj, žo. Sok je, Fendija, sok. Balkan reunion. Daj mi još jedan. Mora. Ako mu tražiš 10 eura, brate, ko da mu uzmeš, brate, Ovo je samo za auru, brate, ovo je samo za auru. Jel go? Vamos! Edi Halande. Dobro jutro, narode. Šta ima? Dan broj 2. Kako si mi, prijatelj? Da li si fenomenalno? Nije vidi fenomenalno ako želiš ti pitaj kako ti pitanje, samo pit vodu. Vodu, ja. Juče predobro bilo. Smo malo snimali, uglavnom nisam snimali na plaži, ali nebitno, to vas svakako ne zanima. Idemo sada, pojedemo neki gyros. Samo vode. Kako sam gladan, bože sačuvaj. Ljudi, baš se subscribe, nemoj me nervirat. Ja sam samo rekao bez luka. Onda je ovo moje. Ovo je tvoje. Probamo taj gyros. Iskreno okej izgleda, a? Kako dobar. Evo. Eto, cijepamo gyros pa. Na odmoru se radi, znači snimili smo skeč. Yeah, man. Yeah, man. Like, Uglavnom, subscribe. more iskreno 10. A dobro, nije baš 10. Ne znam. Ali dobro. Kao, ličak ti je, a kad odeš tamo onda ti je okej. Ali voda je, Voda je baš topla. ono, hladna, ali na početku, ali kad uđeš navikneš se. Šalim se, baš je topla voda. Šta mu je pesto? Aj, koću pesto, brate, koliko je pesto? Pesto ide na webu. Na se. A što ćemo grah, fakat? Grah da jedem, u pol Grčke ljudi ono će grah da jede. A ti si debil, aj molim te, svi izašli ljudi, ti i ja kupujemo da jedemo za sutra. Majonez, kečap, brate, umiješane majoneza i kečap. Da vidim. Respekt, ovo samo ovdje ima. Daš kao ovo. Šta je ovo? Nije, ovo ti krema i za ovo, salatu. sad će ovo. 12 sati svi izlaze, ovaj nosi vodu, ja idem čokoladu, kupujem ovo, znači svi izlaze, provode se. Mi cijepamo čačak, Mi idemo sad snimat. Haj, objasni i reci da su normalni. Ajde. Ispričaj sad. Aj ti ga islikaj, tebe. Znači, pravim ja anketu i sad neki, nemam pojma, momčik, ovaj zdrži. Ja rekao, momci može anketa, ovo ono prepoznano, on mene sve full kaže, što se smije. A brate, zato jer znaš koliko je jadarski, znaš kako glupo izgleda. To Znači, dijete ajde da se se ja snimao, pa ajde. Kao pravi kontent ono, ali dijete govori mim. Čemu, brate? Ja rekao, hoćemo anket, može ako daš 50 eura. A ovaj drugi kao, ako nam kupite gyros.
Pa šta ste vi neki... Bitna je samo cijena. Bitna je samo cijena, ovaj je malo jeftiniji bio, jebi ga. Uglavnom, momci, nemojte slamat, znam da gledate klip. Ljudi, dobro došli u treći dan. Koji retan, Evo ovdje, razbijaju tanjire. Kao neko je otišao da lupi tanjir. Ovo je Loret Vibe. Snimamo danas neku anketu i to. Kako vam je ovdje na Kavos? Došli smo pred 12 sati, dobro je. Cure, ribe, sve to, brate, sve to. Kako se žena priveo? Ne mogu da nabrojim, brate. Ti muškaraca. Tek sam došla, tek Tek je došla. Kako se cura priveo? Jednu. Koju? Nju. Evo nas, idemo sad na jetski prvi put. Nema, ne. Yeah, man. Da prevrnijem. Aj, prevrni. Hoćeš prevrni jetski? Hoće li si plati? Aj, vićo. Ja ne znam ovuć. Kostas! To je to, sad ja cijepam samo, jel? Spreman? Nisam. Brate, kad se prevrneš naopako, ko će ga dizat? Pitaj odmah kako praćaš. Znaš koliko je teško ovo? Da, jedno mim reci. Mi. Ma ja mislim da ovo ništa ne pomaže. Thank you. A inače skopčaju, ja sad nećem skopčat. Jel ne, kao glupo im je se snimaju. Ljudi, ja sam jetski. Mim, a? Ok, sad nam Batonga objašnjava kako se vozi ovo. Sad će vam nama objašnjava, druže, ne znam šta je GGM Zenc. Ne znam šta je GTA. Je tišni jetski? Da. Kako je? Dobra je stvar. Ozbiljno. I vi sad isto na parasailing. Pa dobro. Ujebo. Jel strašno? Jel strašno? We just start a little bit slow in this area. Get for video, keep a good distance, Okay. make a good video. Like 5 meters, okay? And Ma, yeah, to sam ja već from pitao. here to the boat. Ovo, jel? Aha. Kako treba popiti ovdje? Your gas is like a quad bike here. Aha, desno. Like this. Okej. So you are already free to go with the bit. Okej. Ali ovo uopće nije stabilno. Ja ne znam gdje trebam ići. Pa jes lud lik, treba mene da snimi. Ljudi, ovo je prejako, gledajte se ovo, sad ću pokušat. Iskreno predobro ljudi. Pa teško je snimat i vozit. Ovo je top. Onaj ne ferma. Ovaj njega zove da dođe, on ne ferma. Kakav je osjećaj? Brate, najjači osjećaj. Prije toliko da budu sebi jet prije nego ne znam šta. Cijepanje. A ovo je za vlog. Kje je danas bilo, a? Ništa ne snimam. Bitno je da se provodi kvalitetno vrijeme, ne mora sve da se snima, tako je. Što idemo dole, nema ništa. A ja gore. Joj, frajer ne zna, 5. put idemo po Giros, frajer opet ne zna gdje treba doći. Idemo ja po mucam Giros. koliko sam gladan, brate, znači... Pa smo gledali, znači na plaži smo bili jedno 5 sati. 4-5 sati. Salciki. Opet Giros. Kaži me. Aluminijska vodka. Oj, budali. Kakav si ti luđak? Ajde kupuj slatko. Daj da kupimo slatko i dajde ide. Aluminijska vodka. Brate, iskreno. Leksa 1/1 znači. Znači, su se skockali. Brate, ispila svoj belo, Zajedno svi idu u ranju. Ovo sam imao, brate. Ovo mi kida s outfitima, jebi ga. Yo, we need swagger like this. Swagger. Okay, Fortnite dance. Fortnite guys. Yeah. Evo me Skinnerbeck! Ajde, zavuci mim! Ovo je zdaj. Evo kad Ajde snima. sad si mi mim. Evo, ajde si mi mim. Znam, pokazao si prvu noć. Brate, mora sad reći mim. A evo, on je moj fan. On je moj fan. Ajde, deri se mim sad. Ajde. Kad si slamo čačak. Je slamo čačak. Slamo. Je slamo, brate. Moraš se izviniti, jebi ga. Aj, izvin se. Ja nisi baka prase, baka. Izvin se samo jednom, to je to. Odo dalje.
Cijepaj, kida. Ajde. Koliko suba. Kupujemo stvari da nosimo kući, to jest da jedemo. Ja sve što pokažem, on to pretvaram u marke. Nemoj pretvarati. Ajde, ljudi, pogledajte, možda. Evo. Pa dobro. Bili dali. Bil dali za ovo 3 marke. Ovo, A mafini? 7 maraka. A hajde, ti ćeš ih, jes ja ne. Nećemo nijest ljudi, sljedeći klip, 24 sata, ne jedemo ništa i vozimo se u autobus. To je još, sad idemo napolje i putujemo. U 8 moramo izaći iz ovog apartmana, u 10 je Pajfant, tako da iskreno krivo mi, mogao bi još dan, dva, iskreno. Ali eto, valja putovat. Nek ti čokoladu cijepaš. Aura oko nas, ovako se okreće. Jel ozbiljno? Znači odbija sve aura kolika je. Evo bi hoću sa TikTok. Pogo za vrata, s TikToka. Say for vlog, say cijepaj. Cijepaj. Is the cijepaj. Cijepaj. Yes, go. Okay. Al slama, druže. Slama ga, Kaži brate. ga slama. Non stop nešto Da drugo. vas djevojka, znači... Šta? One shot, 2 drinks, 5 euro. To daje neke kao besveće, al Ne, no neke priče treba. samo alkohol bude neko. That's for TikTok, the best TikToker in the world. Best. 1 million. Ju zanima, ja. Yeah, you All in one. Ne ističeš šta je bilo s Englezima. Rekli doći njih 30. Gdje je tih 30 Engleza, brate, gledaj ko nas je. Srbi, Balkanci, Hrvati, ovo ono, brate, gledaj koliko nas je. Pa gdje si ti lud, brate, si ti lud. Brate, lik je isti Goldenito. Ne ozbiljno isti Goldenito. His name is Goldenito. Goldenito? Yes, Goldenito. What does it mean? It's my friend. Ah, Goldenito. Yeah. Say hi to Goldenito. Hi! Goldenito, say hi Goldenito. Hi, Goldenito. It's on the call. Hi Hi, Goldenito. Goldenito. Hi Goldenito. There's a video. Isti brat Goldenito. Hvala brate, thank you. Bili smo brat u Wingmani. Znači, kako smo sredili? Sredili su brzo, ali... Znači, dolazimo kao, našem prijatelju se sviđaš, odvede lik, mi kao pali. I šta se sve bilo? Buraz misli, krljari, ono kao Pinky Promise, ali come back, kao morala pijanu drugaricu da daje gajbi. Laže. Bukvalno je Ali lagala. se izljubio, tako? Izljubio sam se Buraz, ali... Znači, Wingmani smo GG. Jebi ga Buraz, niste do kraja bili, a... Pa što smo trebali s tobom u sobu, jel? A bukvalno, trebali ste Buraz da odvedete sa mnom gajbi, jebi ga Buraz. O, nezahvalni ljudi, ne razumijem. Odjebi ga smeća, GG. Eto ga. Eto, spakovali smo se ljudi. To je to. Hvala si gledali video. Nadam se vam se svidio. Šta se kaže na kraju? Like, share, subscribe, ono. Da smo imali svo vrijeme zakačenu kameru na sebe, bilo bi to još zanimljivije, ali jednostavno je nemoguće uhvatiti svaki moment smiješan. Lupite da subscribe, idemo na 100k. Ja, inače on je otišao da se kupa. Eto, mi idemo za sat vremena. Hoće li ja hrani? Ma evo ide, Ara, vidi. Bitna je temeljitost. Pogledaj svima. Nema šanse, znači da zatvoriš. Señoritas,